baba wami khawuhambe noJesu. Haleluya, 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 Sisi wami haleluya, 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 oh Lord, amen. Sunday school khawuhambe noJesu. Haleluya, Sunday school haleluya, haleluya, Sunday school haleluya, 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 oh Lord, amen. Abafundisi khanihambe noJesu. Haleluya, 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 oh Lord, amen. Amen. Sisinquso sokuthi wonke umuntu makahambe noJesu. Iqale phezulu yezantsi. Amen. Inkambo yokuhamba noJesu akuyondaba nje yabazalwane abathile. Amen. Akuyobazalwane abathile sibathatha ukuthi hayi ungcwele lo wamzalwane therefore into yakhe. Kumele iqale nakubefundisi sibabone behamba noJesu. Amen. Bangamshumayeli nje kuphela kodwa bahambe naye. uJesu uqobo bazalwane kuMateyu chapter 7 esisazoyibheka Wednesday njengoba siqhubeka noMateyu from verse 15 uthi xwayani abafundisi bamanga. Xwayani, beware of false teachers. Uthi nizobabona ngesithelo. And it's amazing ukuthi uJesu lafundisa njalo ukuthi nizobabona zizoba khona izithelo. So akakho umzalwane ozothi njena ayibe singazi lutho no nizobabona sizovela izithelo. Amen. Amen. Uthi umbhali neyibhala ngawo ama-false teachers tuzowabona kanjani ekuthiwa nguJoel James. Ngiyenda ngicela isemele egroupini. Isendele incwadi leyo. Uthi meyisamaraza lo wabhuti lo umfundisi lo kuthiwa uJoel James webandla lasePretoria ekuthiwa iGrace Fellowship. Uthi at least izintathu ezivamileyo into ozobabona ngaba false teachers. Number 1 sisifundiso. Isifundiso ngakumbi ngoJesu. Bangaza kahle kwezinye indawo but inxa ixinga kuJesu. Ixinga mase ifika kwivangeli kuba false teachers. False teacher uzumbone kahle ufundisana awumbuze nje simple umuntu usindiswa kanjani. Uzovela impilo eziningi. Abanye bazothi yes uJesu and then kudlule kuthiwe end. Once kuthiwa end so uyi false teacher le. Nobu end uthini bazalwane? Once kuthiwa yes nguJesu end. Ase kumoshakele. nguJesu end nokuthi uthobele lo. nguJesu end ukuthi wenze lo. nguJesu end ukuthi wenze lo. Amen bazalwane. Itest elula umbuzo ukuthi uthini ngomuntu nangomsebenzi kaJesu. Ungubani uJesu? Wenzeni uJesu? Ngabe yangoma isithi wehla wafa. Amen. Lo mhlengi ungubani na? uJesu. Akekho omunye. Wenzani na? It's two things bala ungubani wenzeni. False teachers abantu abafundisa amanga they will always baphazamise one of those things. Jehovah's Witnesses azophazamisa uNkulunkulu seyimoshakele ngokudaba. Amen. Shembe ezothi Shembe is the way seyimoshakele ngoba because kuthiwe nguye indlela uJesu kuphela. One by one ama-Muslim bazalwane mosoyiphenyisa bayakhuluma ngoJesu bathi bengomnye wabaprofeti. Nawe ujabule ukuthi hayi sikhuluma into eyi-one mos nama-Muslim but mosoyiphenya bathi uJesu angafe esiphambanweni seyiqhathene ke ngokuhlukene. Izifundiso abafundisi bamanga uzowabona ukuthi number 1 izithelo zabo zizovela kumuntu abayifundisayo. Number 2 uthi lo mfundisi zizovela kwinkambo kwindlela abaphila ngayo. Watch indlela abaphila ngayo. Bona enunyanisile because omnye i-false teacher a few years back kuthiwa ngu-Omatoso wavela ukuthi umamana bizela abantwana endlini yakhe abancane abangamovivi la abancane elala nabo. uMatoso kuthiwa nguBishop uMatoso abanye belinyamazi. Yes, mhlawumbe uyazifihla kwipulpiti but umbheka inkambo ukuthi unjani soon or later zizovela izikhambo. Awukwazi uzifihla for too long.
ngayikhathi ibranch uzama ukuzifihla siphinde ikhule futhi. Why? Because abasindiswanga. Bazalwane, inkambo yobungcwele iphiwe umzalwane osindiswe kuphela. Ukupretenda kuphiwa abantu abaninzi. But inkambo isiphiwo, igrace yokuthi umntwana kaNkulunkulu akhule yabazalwane kuphela. Ubungcwele obububo bunikwe abazalwane kuphela. Sooner or later ama-pretenders azovela. Sisifundiso ngakumbi ngoJesu inkambo yobungcwele. And number 3, uthi lo mfundisi kumele niyifunde ya-article bazalwane incwadi incane 42 pages. Uthi lo mfundisi okuthiwa uJohn James into yesithathu ozobabona ngayo bazo-introduce ama-practices angekhoyo kwiBhayibheli. Inkambo yabo bebodwa sisifundiso ngakumbi ngoJesu and babuza umuntu usindiswa kanjani. Then number 3 khona i-practice abazozifundisa. Ayike zininzi ke bazalwane. Baye bazofaka ama-oil, baye bazofaka ama-handkerchief. Abanye bazogcina kufundisa ukuthi eli-curtain i-holy place. Ufuna umuntu ozilungise izoma icako le-curtain leli i-holy place. Abanye bazothatha amanzi luwaziyo athi ndiwakhulekela amanzi seyene-power la manzi. Kukhona i-practices abazozenza ezokweqa kweBhayibheli. That's a false teacher. Amen bazalwane. Amen. Khona i-practice abazozenza. Siqaphela uzozibona. And uzomangala ukuthi le practice isukaphi. Abanye babedlisa utshani. Isukaphi. The only time sibona indoda idla utshani, it was when kwakuyi-judgment kaNkulunkulu kwinkosi uNebukadnezar owenziwa as isilwane, beast, chapter 4 kaDaniel. That was not a good thing. Wenziwa isilwane as a punishment yokuthi ucinga ukuthi uphakeme wena Nebukadnezar ndizokwehlisa ndikubonisa ukuthi ngubani uNkulunkulu. Nangokume evuka sephilisiwe ekubeni inzwe ejathu ngathi usisilwane uvuka seyethi uNebukadnezar hayi emva kwakho kwezonsuku lezo ndenze isilwane ndabona ukuthi inkosi yamazulu iyi-1 nguYehova. Akekho umuntu ongathi isandla sakhe asibambe xa efuna ukwenza uyenza uYehova nguyo namandla phezu kwabo konke kuthi uNebukadnezar. That was not worship, it was a judgment kuye. So how come bekunebandla belifundisa abantu ukuthi makudle utshani? That's a false teacher. Makudle upetrol. That's a false teacher. Makudle inyoka. That's a false teacher. Uzombona, uzosibona i-practice and uzomanga ukuthi isukaphi le practice. Sooner or later, uthola ukuthi uzofundisa ukuthi makudliwe even abantwana. Ukuthi uzomkhonze kahle uNkulunkulu. Ibenzeka lonto. Bekhona isithixo bekunjalo. Kuthiwa nguMoleki, pho kulahla abantwana. Uze kusacrifice abantwana. Child sacrifice. Kuthiwa kudumisa uThixo. Bazalwane uzombona, i-false teacher uzoyibona. Angeke uhlale for too long ungaboni ukuthi this is a false teacher. That's not the problem. Uthi uJesu nizobabona. Akathi nje, ngoba uthi nizobabona ngezithelo. Sifundiso inkambo yakhe eyedwa. And then ukhona i-practice azozi-introduce. Amen bazalwane. Inkinga yikho lapho. Inkinga ukuthi abazali bazokwenzana bese ibona ukuthi i-false teacher. Because abanye bethu andizatha nahlala. That's the problem. I-problem is not ukubona nje kuphela abazalwane. Umzali masowubona ukuthi i-false teacher lena. Mawubona mna ndiguquka seningakushumezi uJesu ofesiphambanweni. What are you gonna do? That's the big question. Masowubona even mna ndikutshintshela sendifundisa into ongayaziyo engayikho mina selizwini. Mondibuza ngelizwi selisithi ungazondibuza lezinto. Ishilo nganiqedile. Mase kushintsha mna, what are you gonna do as umzalwane? Ayibuza ngithemba methusebenza. Amen bazalwane. Uzokwenzani? Yiyo la uJohn akhona namhlanje. What are you gonna do? Uzokwenzani mosowubona ukuthi lo ngumprofeti wamanga? Why ngisho nje abazalwane abanye bethu ngoko basalalela ama-false teachers ezifonini zethu. Abanye bethu mawudown umoya wakho phansi ulanda a-false teacher ukuthi izokumotivator and then ufike Sunday ube ngathi hayi ku-right kanti ubumotivatwa i-false teacher. Ufana notata abadala ebethatha ukuphatha iniphu encane, iniphu zo-clip drift, iniphu zo-Smirnoff eyifake nje elentozeni ejakethini yakhe. Kuthi kancane kancane manje ezintshontsha nje kuyo aphinde umbone nomdlandla.
uthi hey wazi wajabula utata omncane kanti ukhona into amane ezinceda ngayo. Abanye abazalwane baneniphu ze-false teaching bamane behlabula then beze ke bazomamela ilizwe bathi hayi namfundisi nalo ilizwe but bamane behlabula. Abanye benu nilale lo Miles Monroe, nilale lo T.D. Jakes ama-motivators, nilale lo Joel Osteen. Mase sekunzima sekubuhlungu empilweni awusabuza ukuthi mfundisi yeyiphi verse elizwini enganiqinisa lapha ethetha kulesimo, yeyiphi verse ngokwelizwi. No kulanda uJoel Osteen ozothi uyayi champion. Abanye bethu balanda uJoyce Meyer mase kushubile. Abanye bethu sinencwadi zoJoyce Meyer esiziphansi komqamelo kodwa sinanqawuza Sunday sizomamela ilizwi. No, it's not the problem. Ukubona false teacher, what are you gonna do? Yeah. Abanye bethu bathi hawu mfundisi songaze uthathe naye uMiles Monroe, Dr. Miles Monroe ndimthanda kangaka. uTD Jakes oJoyce Meyer ndibathanda kangaka mfundisi uyazi uyandiqinisa la mama. Ukuqinisa ngani? Ndabuza enye indoda omimfowethu umzalwane naye belalela enencwadi kaJoyce Meyer, devotional kaJoyce Meyer. Engaze ndiyifunda. Ndamxela ukuthi kulo ncwadi angomprofeti, andiprofeti next, but I know uJoyce Meyer basebenza njani. Ndithi kulo ncwadi yakho masikhile any random page. Yeah. uJoyce Meyer uzovula iverse and then asho lokho afuna ukusho ongahlangana le verse. That is open any random page. Bayivula yathi ukote le verse masifunda ukuthi uthini ngayo. Masike siye kule verse ibithetha ngalento na. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Uthini kuJoyce Meyer, I am a champion, I am a hero, and all good things izoza kum. And then masifunde ku verse 11 no verse 12. Uthi verse 11 and 12 of Philippians 4, they have learned the secret yokwaneliseka. Ndiyakwazi ukuba nokuninzi, ndiyakwazi nokulamba. Zonke ezinto izimo ezingafaniyo ndifunde imfihlo yokwaneliseka uKristu ondiqinisayo noba izimeko zinjani. Where does it come from? Strengthen means so scared. Yeah. Did you open any page? Open. Ubone ukuthi wenza njani. Why? No. Abazalwane baneniphu ze-false teaching abazibambileyo. Kusenze ukuthi nangoku njengoba nibalista nje khona abazochikimiseka. But ayike umfundisi uthathe ekhaya. Uthathe favorite yami. Because asisebenzi ngelizwe, sebenza ngama-emotions. Umbuzo bazalwana namhlanje uJona azodila nawo uzokwenzani? Mase ubona ukuthi nansi false teacher, what are you gonna do? Akabuza abafundisi ngoba uthetha nansi ngabazalwane, what are you going to do when you see ukuthi this is a false teacher? Either uyayiphikisa imfundiso kaJesu khona apha ayiphikisa khona. Either inkambo yakhe lo muntu akaphili ubungcwele, lo muntu ulala nabantwana benu, what are you gonna do? Either number 3 kukhona into sesifaka apha ebandleni ezinganciyanga elizwini sesithi hayi obhuti kumele bagqoke into ezimhlophe nje because ingilosi zimhlophe. Ungagqoka into emhlophe asikwamkela apha ebandleni. Uzokwenzani mase kunjalo? Uzohamba uyothisa impahla zakho uyothenga ezimhlophe uthi ushilo. Kodwa ubungumzalwane obusithi ilizwi legunya kodwa uyibona ezwini. Bazalwana ama-false teachers ayingozi because abopha unembeza womntwana wenkosi ngamanga. Abambelele umntwana wenkosi kumanga. Uthi noma sozoveza iqiniso because i-false teacher ibophe ngamanga. Kube nguwe umuntu emrejectayo umntwana wenkosi. But the problem enkulu ukuthi nabantu abenkosi abancikanga elizweni. Khohlisa njani umuntu ulazi ilizwe? Bazalwane, that's why sazama ukuthi nibe neBhayibheli nonke even kwi-language zenu. Why? So that when ukwazi ukuzifundela. So I have no problem there, but my big problem is what are you gonna do? Mase ubona ukuthi this is a false teacher. Yize even ekhaya la ebandleni, what are you gonna cause? Kuncwadi yezenzo chapter 20 uthi umpostoli Paul kuzofika abafundisi bamanga kuni, but uthi into ethusayo umpostoli uthi abanye bazovuka phakathi kwenu befundisa into eziphambeneyo. Now the question ukuthi if mina ndiyayitshintsha ivangeli, what are you gonna do me to say? Tata sikhonze lapha endlini
if ngoku sendiyayitshintsha ivangeli sekuyindlu ngoku yokufundisa ipoison namanga nokuexploiter abantwana benkosi izimvu zenkosi sekuyindlu lapha usazoyivula noqala. Hallelujah. That's the thing. How will you respond? Uzoqhubeka na tata ulanda abantu ukuthi beze bazolalela ipoison. Wena uzoqhubeka uzisa abantu abakho na mama bezolalela ipoison. Ungumama onjani? Ungutata onjani? Ungumzalwane onjani? You clear ukuthi lo muntu akasashumayela ivangeli. This is poison. Noba niyazama ukumncenga uthi mfundisi kanti isukaphi lento? Wawuthemba nguJesu kuphela osindisa umuntu. Iphi isukaphi lento ngoku ukuthi kumele ukhutshe envelope ukuze sinyiswe mfundisi? Iphela izwini umvusa kuhesha kuselena but still the following Sunday uzisa abantwana bazolalela ipoison. You will account before God. Each and every one of us sizo account how we respond to false teaching. Even if isuke ekhaya. If sengumethu selo sesitshintshela ku Bible study sefundisa ezinye izinto senencwadi anayo engeyo Bible. Esedla kuyo, what are we going to do? Nanku 2 John chapter 1. 2 John chapter 1 verse 7 to 11. Uthi baningi. Oh. Eligama zami liqaphele. Nala sofunda khona soon, not next week but Wednesday Bible study kujokule ku Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Ethetha indlela ezimbili. Uthi baningi abathola indlela ebhubhisweni. Meyiqhubeka ku verse 21 chapter 7 kaMateyu again baningi abazothi kum Nkosi Nkosi kodwa bebe bengayenzi intando kaNkulunkulu. Baningi abayonokha endlini bathi sivulele Nkosi kodwa Inkosi iphume ithi anginazi madoda futhi angazi enganazi. Uyiqaphele igama zami baningi many. Almost like ngathi majority. Uthi baningi abakhohlisi abaphumele ezweni lapho labo abangavumi ukuthi uJesu Kristu uze emhlabeni. Nansi ke ngoku number 1 ye test iyafaila lapho bafaila kwisifundiso. Yayibona bazalwane? Abavumi ukuthi uJesu Kristu uze emhlabeni waba ngumuntu. Abavumi incarnation ngesingisi ukuthi uJesu bengumuntu. Lowo osho kanjalo ungumkhohlisi nomphiki Kristu. This is not a light, this is a dangerous man. Ziqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa yilokho esikusebenzeleyo. Kunalokho namukele umvuzo opheleleyo. Lowo oweqisayo, nansi ke lingakho, uyeqisa edlulela engemi esifundisweni sika Kristu. Akanaye uNkulunkulu. Kodwa ohlezi esifundisweni unaye uyise nendodana. Ngakho lo nsithi ave kumnandi ukuhamba noJesu. Uma kufika kini umuntu engafundisi lesi sifundiso, nansi ke ingxaki. Kwenziwa njani? Ningamemukele endlini yenu futhi ningambingeleli ngokuba umbingelelayo uyobe uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi. That's the failed test number 2. Imisebenzi mibi. Isifundiso sibi, imisebenzi mibi. Hallelujah bazalwane. Amen. Inhluma namhlanje bazalwane there's no room. As there's no room for false teaching bantwana benkosi. And kumele isho njalo because oko bezihamba nayo usaqala even ku verse 1 bekuthiwa kuhanjwa ngeqiniso nothando. Mase sifika ku verse 4 wathi uJohn ngiyathokoza kakhulu kuba ngibona abantu abakho behamba ngeqiniso nangothando. Behamba ngeqiniso. Umyalo ku verse 5 wathi thandanani, ophi uthandana verse 6 wathi ukuthobela imiyalo kaNkulunkulu. There is no room for false teaching. Ayikho igumbi lokufundisa lezifundiso zamanga ebantwini abathanda inyani. Awuniki even a short room. Amen bazalwane. So ndifuna siyibheke nje, ndifuna siyibheke especially from uverse 7. Sibona ba there's no room for ignorance bazalwane. Ayikho iroom akunagumbi lokuthi uhlala ungazi kodwa wazisiwe. Besifunda kuMark masiqala icawe bengafika bayo Mark 13 uJesu uthi ndinixele before zenzeka lezi zinto qapheleni ziqapheleni nani, watch yourself. uJesu uyibeke yacaca ukuthi kuzofika ama false teachers.
Almost zonke incwadi ze-New Testament zexwayisa ngama-false teachers. So number 1, there's no room for ignorance, bazalwane, from verse 7. Number 2, there's no room for complacency, ukuphumla nje, ukunethezeka. There's no room for ukuhlala nje ulale. Akho room yokuthi ulale lapha. Dangerous men have went out into the world. There is no room for ukutulala spiritually. Number 3, there is no room yokuhlanganyela nabantu abafundisa imfundiso ephambene nevangeli. Zero room. Awumniki nekamera. Akunagumbi bazalwane lesifundiso samanga. Ibheke uverse 7. Akunagumbi bazalwane for ukuhlala ungazi kodwa wazisiwe. Uthi verse 7, baningi abakhohlisi abaphumele ezweni. Labo abangavuma ukuthi uJesu Kristu uze emhlabeni waba ngumuntu. Lo osho kanjalo ungumkhohlisi nomphiki Kristu. Amen. Uthi baningi bazalwane. In other words, baspreadile. Almost like lawa methetha ngabo ngama-missionaries, but ama-missionaries wamanga. And siyabaza abanye bazalwane. Siyabaza bangena emizini banokha, baphethe incwadi ezithile. Abanye bazula ipark station, baphethe incwadi. Bahlangana nabanye besithi hayi, God is mother. Mother God. Hlangana nabeJoburg epark station. Benxibe iskipa nasingazi blue na. Abanye niyabazi bazalwane lawana besithi God is mother. Isifundiso sabo nevangeli yabo, God is mother. God is a mother. Baphenya bathi baye ku Revelation. Uthi mobalandela, uthi okay masihlale kule verse uye kuyo. Sike sifunde yonke akushiya apha ku Revelation, abuya ku Ephesians. Athi nali ibandla li bright. Nali kodwa uNkulunkulu is a mother. Ivangeli yabo. Uthi lapha baphumile. Almost as if uJohn kweli bandla leli kukhona abantu ensiyakhumulaza la 1 John chapter 2 uverse 19. Uve bethe baphumile abaphiki Kristu. But washo into bale wathi bebesuka kuthi. Kodwa bekungebabo abethu. Because if bekungababethu bebezohlala. Ngoba abahlalanga baphumile. Labo bantu uthi qaphelani as if labo bantu basanxibe ishirt ethi sihamba no John kodwa into ephuma emlonyeni ayamsilana no John. Basanxibe isuti neuniform eyi1 nabo no John. Bathe bavu siyabazo John besiphume nabo abapostoli but mosowulalelisisa akusisi isifundiso lesi. Uthi baningi bazalwane ayikho igumbi ezihlizweni zethu zokuhlala sicabanga ukuthi abekho aba-false teachers akhona azoba khona. uJesu uthi azoba khona. Udathi umpostoli uPaul kuFilippians chapter 3 athi ndinixelele futhi ndinixele ngenyembezi ukuthi baninzi abazintshaba zomnqamlezo kaYesu. There are many enemies who walk as enemies of the cross. Dira. Sasifabhana. Amen. Uthi uJohn baninzi nje uyibheka indlela ababeka ngayo uthi lo ngumkhohlisi futhi ungumphiki Kristu. Akahambi kanye noKristu. This is an enemy to Jesus. And if you love Jesus, how can you be a friend to them? Bayamoppose uKristu, bayamphika uKristu. Ibheka into abayiphikayo phaya, baphika ukuthi uKristu uze waba ngumuntu. Ibuka into encane. Mhlawumbe futhi bakhuluma indlela ehloniphekayo bathi hayi uJesu bengekabe ngumuntu. Niyasibona uba sibabantu sibanjani, sibuthakathaka sinesono. No, uNkulunkulu bengekabe ngumuntu bazalwane. Isifundiso sabo leso. Nakuwe ube entertained mhlawumbe ukuthi ingathi ngiyasisenza sense mosesifundiso. Befundisa ukuthi uJesu ayezanga umuntu but i-danger yayo bebengakubonisa ukuthi lento i-connected kanjani kwi-gospel. Asike siyithathe. uJesu akabanga ngumuntu. Which means uJesu akazalwanga le virgin. It means Isaiah 7:14 beqamba mama mesithi the virgin will bear a child. Leso prophet asifezwe kusanga. uJesu akazalwanga. Ayisekho lo virgin birth. uJesu akaphilanga ubungcwele ezomuntu. Engawuphilanga ubungcwele ezomuntu awunaki ubungcwele ngamaphambi kaNkulunkulu ngawo because ithemba lethu ukuthi Jesus' righteousness yiyo ekuyingubo esivela ngayo phambi kwathina. Because uJesu ufuka athobela umthetho lo thina sehlulileyo. Wawuthobela perfectly ever since uJesu. But if uJesu akabanga ngumuntu i-righteousness yakhe ayikho asinayo lo ngubo esingazifihla ngayo xa sijonga noNkulunkulu his righteousness. Kumele sibheka noNkulunkulu ngokokwethu and thina asinabo ubulunga kwaNkulunkulu.
3 uJesu akamengengomntu akafanga esiphambanweni alihlawulwanga ityala lethu lisamile akabethelwanga because if angomntu ufa njani ngekafe if akabengangaba ngumuntu uJesu which means the cross ayikho nayo there's no cross iGetsemane ayikho it's just a story fairy tale akukho uJesu apha ehluphekela thina eGetsemane akukho uJesu amazwi awasho esiphambanweni baxolele umoya wami yonke leyo libali nje uJesu akezange waba inyama waba ngumuntu John 1 verse 14 the word became flesh ngamanga 4 uJesu akavukanga ekufeni uvuka ngomuntu uJesu akavukanga ekufeni 1 Corinthians 15 uthi uvuka olefeni futhi uJesu akavukanga ekufeni then uvuka alukho azothi even ukholo lwethu luyize azothi 3 nathi masiyoshumela singabantu abashumeza ukuthi abantu mabeze kuJesu because kunophilo kunaphakade sishumela manga we become false teachers if these false teachers are right ukuthi uJesu akezange waba ngumuntu sithi kama false teachers because sithi thina uJesu wavuka ekufeni therefore nathi sinethemba lokuvuka ekufeni if uJesu akavuka nathi asivuka ekufeni ithi Bible 1 Corinthians 15 from verse 12 to 19 nathi sisesezonweni zethu we are still in our sins uJesu akanako usicinekela because azange abe tempted ngamanga ukuthi waba tempted nguSathane ehlane wanqaba itemptation wamele ubungcwele angeke understand uJesu he cannot sympathize with us akanalo uvelwano kuthi because akazi abe ngumuntu Hebrews 2 uqamba manga verse 17 and 18 because Jesus has never been a person he cannot sympathize with us as a high priest zonke baziconnected kwisifundiso sokuthi uJesu akezanga waba ngumuntu labazalwane bafundisa ipoison ebhadlaza yonke inkolo yobuKristu false teaching is dangerous kungabe sithi lapha laba bantu ngabakhohlisi futhi ngabaphiki iKristu and ufuna uJohn elibandla lingahlali liignorant liqhubeka liphatha iBhayibhile kanti lityiswa ikhefu lityiswa ipoison day in and day out week in and week out bafundzwa ipoison laba bantu bazama fela itest lebesitsho yesifundiso bathini ngoJesu nathi kumele sibe nalengoma kaProkid sithi uthini ngoPro thina sithi uthini ngoJesu masihlala nabafo teacher sithi uthini ngoJesu indlebe yethu ilale nje ulalela konke angaba sisifundiswa bazalwane indlela uJesu ayibeka ngayo bethu uzobabona ngezithelo zabo uchaza ukuthi umzalwane nomzalwane angakwazi ukubona ifalse teacher awudingi ukuthi uye esikolweni setheology ukuze ubone ifalse teacher ezinye false teachers ngama professors bathetha ngamazwi amakhulu esiGreek amazwi aphakemeyo but wena lalela ukuthi uthini ngoJesu izosheshe vele one of our professor bakuthiwa ngama liberals afundisa ukuthi imimangaliso yayingekho ngamabali Jesu akahambanga manzini Jesu akaphilisanga Jesu akenzanga imimangaliso ngamabali nje azama ukufundisa isifundiso esithile khona abafundisa ukuthi uAdam wayengomuntu libali nje he's not a historical person professor abahleli kuma university abayifundisayo nami ulalela uzothi how interesting lento no mzalwane cula ingoma kaPro yithi wena uthini ngoJesu sesukuthethe konke mlaleli ukuthi ekugcineni uthini ngoJesu who do you say Jesus is wensho njalo nabafundi bakhe uJesu ethi abantu bathi ndingubani waguquka even nabafundi bakhe nina nithi ndingubani it was not enough ukuthi bathi abanye ngumbaptist it was not enough to John the Baptist engathi nguElijah khona ukuthilo ngathi nguElijah it's not enough ukuthi abanye bathi engathi ngumprofeti as the Islam would say Jesus is one of the prophets no ungubani uJesu until Peter zothi no you are the Christ the son of the living God uzothi Peter awuyembulelwanga inyama kodwa uyembulelwe nguThixo lonto. There is no room for ignorance bazalwana ukuhlala nje ngabantu abangaziyo. Listen babale bonke listen even nokuba prophet abafundisi abajengo enigma listen uthini lo muntu ngoJesu
uthini ngensindiso uthi uJesu ngubani and uthini ngensindiso and then you'll quickly see ukuthi message lo muntu uJesu uthe uJesu athi but uJesu akashongo mosilonto lapha. Which Jesus is this? uJesu athi kodwa akayishongo uJesu lapha. Even umzalwane oqeda kusindiswa 5 days ago angathi beyilalelisisa kahle abona but this is not the truth. Ungakwazi ukuyidefend, awukwazi ukuba namazwi kunakukelekela ukuthi ngizoyidefenda njani, awichani ukuthi kuphi but uyayichana ukuthi kunengqala la njengevumba makhona ivumba lapha mhlambe igundwana lifile lapha awazi ukuthi likuphi athi kunalo ivumba likhona kungakho right la. Umzalwane mhlawumbe ukwazi nokuzidefend abantu abafundileyo, you can't defend but you can tell there's something fishy here. Buyele ku basics ingoma yakho uthini ngoJesu, uthi uJesu ungubani and uthi uJesu wenzeni. Amen bazalwane. Amen. So ifunde ukuthi ungubani first teacher quickly. Mnika isikhathi futhi ungasumnike nenyanga sometimes uthi ungubani nahle uJesu. Amen bazalwane. Amen. But number 2 bazalwane, it's not just ukuthi akuna igumba alikho lokuhlala singazi kodwa sazisiwe sixwayisiwe. There's no room for ignorance. There's no room futhi for ukulala. Akuna room yokulala nje uhlala ulazi. uJesu usho ukuqala kuMark chapter 13 verse 22 uthi watch yourselves. Asikho isikhathi sokulala. Maziza lezi nsuku there is no time to sleep. There is no room for complacency. Watch yourself. Ibheke indlela ejongayo ku verse 8. Ziqapheleni nina. Akathethi ngabafundisi ngokuJohn kulabazalwane. Uthetha nakuqobo. Ziqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa yilokho esikusebenzeleyo. Kunalokho namukele umvuzo opheleleyo. Ngamanye amazwi abapostoli John bebezile kwelibandla ezivina zabapostoli beshumela isifundiso sikaJesu day and night. Amazing indlela ebeka ngayo umpostoli Paul methetha ngebandla lase-Ephesus uthi for 3.5 years day and night ngingena ezindlini ndiya kwi-public place ndingqinela ngendaba kaYesu Kristu ofileyo, ndingqina even nangenyembezi kuni ukuthi nanku lo Yesu. Nompostoli lapha uJohn uthi besizile kuni saningqinela ngevangeli ngoku xa namkela amanga ninika igumbi elithile for amanga ezihlizweni zenu nenza ukuthi umsebenzi wethu ebelize. If sinifundisile ukuthi nanku uJesu uzile uJesu eyindodana engunyana kaNkulunkulu weze emhlabeni wagqoka inyama ukuze azosindisa. He was fully man and he was fully God. He is still fully man and he is still fully God. Even nangoko ezulwini uJesu sinifundisile ngalo Yesu lona. Manamkela abantu abafundisa amanga ushibe kuyize ukuza kwethu kuni. We wasted our time. We wasted our breath. Sini waste ixesha ngokuzonifundisa ngevangeli ifundiso nizoshesha ukwamkela amanga. Watch yourself. There's no room for complacency. Bazalwane, ayikho iroom. uJohn kulabazalwane ubachazela ukuthi labazalwane laba baphumile. Utsho njalo verse 7 ku verse 7 baphumile there bayile elizweni ungabathola anywhere. Ngabathola bekunokhela emzini ekhaya. Ngabathola lo esikolweni. Enye insizwa unfortunately. Bizo ezofundisa kwisikolo lesika Bhengu Lakeside. Not ukufundisa as teaching but izongena as a motivator. Ingumfundisi. Ithole chance yongena esikolo besijabula sivuthi awu kuzoba khona into izofaka ilizwi la abafundi besikolo. Anti siyilalelise le ndoda. Le ndoda sesiyilalelise sithi hayi kumele kushiyele nemithi. Kumele kushiyele nesihlahla indalo. Uthi indalo yonile. Hayi uthi qala kusiwe yonile ithe sinned and kumele repent. uJesu mayefirst phambano negazi lakhe yokuxoleleza ethi izono nokuhlamba izono zendalo nature. Hayi uthi izothi hayi nemithi yona ayike yaxelwa ngumoya ongcwele ukuthi ishumele umuthi. Ndithi uthini emthini? Hayi uthini uzothini uphenduka? Imagine imithi emingaka. Qale kulo waphenduka. Uthi imithi ne language, there's a scientific language. Ithini nale ndoda?
sayibamba sathi okhona nobhengu bangababusi live noNomvula noNkosikazi uNomvula no then izothi ke ndoda sothi thina isinikilizo asinankinga siphilizwe lisho lento. That was many weeks ago ngalitholi nangokuverse yathi izomnikeza okuyiSunday yathi izomnikeza Monday angalitholi nangokulizwe. In other words baphumile baninzi and abanye bazalwane siqaphele ama false teachers akazi ufika lapha ebhalwe lapha enethathu lapha ebunzi elibhalwe uFT elithi false teacher. I'm a false teacher. Akazi ume kubingelela awunjani baba uHadebe mina ngikubrother athi I'm a false teacher. Nangiphikisana noJesu indaba yami. Ngiphikisa indaba kaJesu. No bazothi siyambonga uNkulunkulu. Siyalibonga izwi. Siyambonga uJesu. Qhubeka ulalele ukuthi bathini ke ngaye lo Jesu. Imuslim izothi uJesu nathi siyamazi. Bathini ngaye lo Jesu. Jehovah's Witnesses uJesu siyamazi. Bathini ngaye lo Jesu. Baphumile and uthumiyalo la ziqapheleni bazalwane. Almost like watch yourself. Almost like be on your guard. Almost like phaphamani. Zijongeni. Be careful ukuthi uhamba njani. Be careful ukuthi ulalela ini. Be careful ukuthi ufunda ini. Zijongeni. There is no room for ukuthi ulale apha. Ayikho room bazalwane for ukuthi entertain into ephikisa uYesu. Noba ukhuluma kamnandi, noba unguprofessor, noba une-degree, akuna room for ukuthi entertain amanga. Nokuthi laba bantu mhlawumbe kwelibandla uJohn bathi no siyamazi noJohn besikade sishumela naye uJohn. No, it doesn't matter. Bathini ngoJesu? And if bamphika uJesu, even if besazana noJohn uqala, anibamkeli utsho njalo kwelibandla. Because baphikisa lento izitethi kaKristu ezimbili. Bazalwane mase sibambe zombili. uYesu ungunyana kaThixo ngokupheleleyo. UnguThixo ngokupheleleyo. uYesu ungumuntu ngokupheleleyo. But masithi ngokupheleleyo asichazi ukuthi unesono. Because umuntu uzabe ngumuntu ebengadingi isono. uAdam udalwe engenasono. So isono kuso standard sokuthi umuntu unjani, si standard sokuthi umuntu uwe kangakanani. Umuntu ngokudalwa ebengenasono. Therefore uYesu bazalwane ngokupheleleyo is not 50% God and 50% man. He is 100% God and 100% man. He has never stopped being God. If he stopped being God, he was never God. Uthathe ubuntu engunyana kaThixo. Uzwi ulizwi wayekhona ekuqaleni. Kungaba Jehovah's Witnesses azoyitshintsha azenzele iBhayibheli yabo ezoshintsha ubig letter G. God in the beginning was the word was with God, the word was God, the word is God. Bayitshintsha bathi he was a God. Wayesisithixo. You've seen it. Leon, we had that Bible, remember? There's a Jehovah's Witnesses Bible. Bayitshintshile. Wena uzothi bathi ulizwi mos nansi ithi uNkulunkulu. But I know funda le iBhayibheli yethu. Leyo yabithi he was a God, isithixo. Bathini ngoYesu bazalwane ziqapheleni. Umuntu ofike engafundisi kahle ngoYesu, that's the most dangerous person. Dangerous than uHitler. Hitler siyamazi wabulala amaJuda amaninzi. Almost 6 million people wabulala ebahlukumeza. Someone who teaches false teaching is more dangerous than Hitler. Because uHitler wayebabulala abantu and wayekhohlakele, but wayebabulala abantu ngokomzimba. How much more who seeks to kill spiritually? Wayebabulala abantu ukuthi bafe ngokomzimba namhlanje, but how much more ozamela ukuthi abantu bafe for unaphakade in hell? How much more is servant of hell ehamba yoshumayela ivangeli yasezogweni ephikisana noJesu? uJesu Matthew 23 uthathe nabaFarisi uthi bazula umhlaba wonke beyoguqula umuntu bamenze proselyte. Iproselyte umuntu obeguqukela kwinkolo yeJudaism. Bamenze ukuthi aguqele kwinkolo yabo azothi into emangaza uJesu athi you make them twice the son of hell as you are. Kamanye amazwi, yes ningabaFarisi abangabe bafundisa inyani, but you are a son of hell and any disciple you make is a son of hell. False teaching is dangerous bazalwane. uJesu dathi kungcono ukususa ilihlo kunokuthi umzimba wakho aphoswe esihogweni. It's dangerous. Someone who teaches poison that will send you to hell.
we cannot speak lightly ngama false teachers. These men are dangerous. You cannot now ungumzali uvumela abantu bakho bamamele false teachers. These men are dangerous. You cannot as umzali uqhubeke uye ebandleni elifundisa amanga ngoYesu Kristu nangevangeli kaYesu ukuthi umuntu usindiswa kanjani. These are dangerous men. Any man ophazamisa indlela yensindiso is a very dangerous man. He's a dangerous man, bazalwane. Ukwazi ukubulala umphefumulo umuntu ofihla indlela yensindiso. Sifihlele yonke into. Sifihlele ingcebo ukuthi uyithola njani lapha emhlabeni. Sifihlele ama strategies okuthola ingcebo. But don't hide the way to eternal life. A man who closes the door to eternal life by hiding the only ladder, the only way, which is Jesus Christ, that's a dangerous man. Urisponda njani indoda enjalo? Urisponda njani masibheke futhi bazalwane. Ide yethi la kuverse 8, nani ngalahlelwa ngumvuzo. Which means nathi singabazalwane esingayikhohliswa zana. Imivuzo ithenjisiwe 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 5. Asuyifunda. Mayibhala 1 Corinthians 3 verse 12 to 15. Ithetha ngemivuzo kwixesha elizayo. Amen. Yazi into ezokwenza osho uJesu Matthew chapter 25 udathi I will say to them abaye bathembeka, well done, good and faithful servant. Kuthiwa noma ukhethwa even abaholi bazalwane kumele ukhethe umuntu okwazi ukubamba kahle ivangeli mayisithi incwadi ya Titus chapter 1 but isho into yesibini nokwazi ukumelana nabantu abafundisa amanga. Umuntu ozoba ngumfundisi even nakwelibandla kumele kube umuntu okwaziyo ayibambisisa ivangeli but akwazi ukuxosha nempisi. Kumele kwazi njengoba wenza wesikhathi soNehemiah ukuphatha kulicala into yokusebenza wenze ibrick andazi uyini le nto incece leyo yokukhonkela lento bayenza ngayo insimbi leya steel float wood float. Lonto yokuyenza ibe flat lento moyenza kanje. So une steel float umzalwane uyakha ibandla. Kumele uyazi kwakha indlu kaThixo. uJesu umnikazi wayo uyakha but ulicala kumele ukwazi ukuphatha inkemba ukuxosha impisi ezizayo. Amen. Hayi ukuthi sobabulala abazalwane. Asibulali abantu asilwi nabantu physical but sixwayisa abazalwane. Kumele ze abantu abalungileyo nabathembekele ezweni sikwazi ukuqinisa ngevangeli njengoba sithilo na last time uJohn baqinisa ngeqiniso nangothando but on the other side sikwazi ukuxwayisa ngabantu abezileyo abafundisa amanga. It's our duty. Amen bazalwane. Amen. Kodwa ke senza njani bazalwane? There's no room for ignorance, there's no room for complacency ukulala sijongeni. Lastly, there's no room for fellowship nabantu abakanje. There's no room for fellowship. Verse 9 ukuya ku verse 11 uthi lowo oweqisayo engemi esifundisweni nansi enye indlela abayenza ngayo laba bantu ichaza lapha za ukuthi bayafika nakuso isifundiso. Yibo ungozi bayo okunzima ukubabona. Abayiphikisa iBhayibheli iyonke bathi ilahle phambi. Bayafika nakuyo problem nje beqe kuyo. Bayofika la ingafiki khona. Ayibalimit iBhayibheli. Ayina boundary iBhayibheli. Ayinagunya kubo iBhayibheli. iBhayibheli yes nayo inhle but bayadlula kuyo. Baeda nokunye ungaedwanga kwiBhayibheli. Bathi nayo iBhayibheli right futhi bayathetha nangayo and this is the danger of false teachers. Nani kumabandla abanye beningena kuwo babantu bephatha iBhayibheli but bayadlula kuyo. They pass it. Bayeqa lapha iBhayibheli ithi mina ndiphela lapha bona bayeqa. iBhayibheli ithe yona iyaphela ithethanga ukuthi umethusela ijini kumele uyigqoka ingayigqoki. Bona beqe bathi ijini ayigqokwa
ukweqile ke lapho. Amen. iBhayibheli yona iphelile ukuthi nje abazali bakumele ukwazi ukunakekela ibandla, banikele ngokuthokoza, banikele ngokwamandla abo, but yena eqe azonika ama-threat kubazalwane. I-threat abazali bangazinikezwanga iBhayibheli, but mongazi usoplanta imali lapha in the feet of the man of God, into zakho ngeke zilunge. Where is it, man of God? Iphela izwini uyeqa ngoku. I-problem baqala kahle beqe. That's the danger. Ungcono umuntu othi andiyifuni yona iBhayibheli, then uyazi lo asithethi into eyi-1, but lona uyingozi uthi hayi ilizwi siyalihlonipha. Thina sihamba ngelizwi, but masomamela uyeqa kwilizwi, ulishiya endleleni. Almost like abantu bebegijima bebonke be-1, but kufike lapho athi yena ilizwi liyapaka lapho, yena athi andipaki mina ndiyedlula. Kufika ilizwi apho into elingayithethanga athi mina ndifuna ukuyithetha le nto. Azothi meyijustifya athi umoya ongcwele uthe kubi. Esho ilizwi elingayishongo. Why? He's passing ilizwi ulishiya la lipake khona. Uthi I will not park here mna ndifuna nale ithethwe into noba ungayishongo Thixo. You are not wise enough, Thixo. Mna ndikelekele as a bishop or as a apostle ban or as a prophet ban. So I will say this noba wena ungayishongo because I know better than God. Bayeqa. Indlela ayisho ngayo bazalwane. Uthi la bantu abanaNkulunkulu. These are godless men. And sometimes siyabancenga kuba ngathi abantu nje abaphazama encane. These are godless men. There's no room for a fellowship labantu. Bangatsho batsho kuphuma ilanga phandle bethi hayi umoya ongcwele, umoya ongcwele, umoya ongcwele, but abanayo umoya ongcwele. Bangatsho bathi uJesu uthe, uJesu uthe, uJesu uthe, but abanayo uJesu. Then ukugqibeleni sesivala verse 10-11 ithi senze njani? Uthi uma kufika kini umuntu engafundisi lesi sifundiso, sisifundiso sikaJesu, sisifundiso sikaKristu, sisifundiso ukuthi uJesu ungunyana kaThixo, sisifundiso ukuthi uJesu uzilo waba ngumuntu ukuze akwazi usinika ubulungisa bakhe, ukuze akwazi usifela isiphambanweni, ukuze akwazi ukuvuka emva kwensuku ezintathu, esinika ithemba nathi noba sifa kodwa sovuka ngelinye ixesha. Ithunya linqotshiwe uJesu wami uyaphila. Lini themba lezi sifundiso but ithi lo muntu mengaphathanga lesifundiso ephethe ikhefu, ephethe poison, kumele senze njani? Uthi ningemukeli, ningamamkeli endlini yenu futhi ningamlingeleli ngokuba umbingelelayo uyobe uhlanganyela naye emisebenzini yakhe. Amen. Amen. Mayichaza lo bazali chaza ubudlelwano, fellowship. Because amanye amabandla kwela xesha langoku ebengenela even emizini yabazalwane, ezindlini abazalwane, and they used to even share meals bese begqiba lokho. Amen bazalwane. Kungawo 1 Corinthians 16 athi bingelela nani ngeholy kiss ayikhumbula. It was a form of greeting kwela xesha. 1 Corinthians 16 indlela bebekade beveza ubudlelwano ngayo. Chaza uthini? Chaza uthela ibandla and laba zamazana kuthiwa uverse 7 baphumile and indlela benza ngayo bebehamba kakhulu abafundi bebekhutshiwe nabo kuthiwa ningaphathi izinto nizozithola phambili. Nabo baphathi izinto bazithola phambili, so bafika nakuwe bezokushumeza bafuna indawo zokuhlala njengabafundi bakaJesu yakhumbula. But ngoku kuthiwa nina ningabavuleli ukuthi nibani entertain, nibe hospitable kubo, ukuthi nibavulele izindlu bahlale as abantu abachasayo into abayifundisayo. Nakhuluma ukuthi abafundi Matthew chapter 10 ukuthiwa if unifika lapho beni rejecta, dust your feet as a judgment because ba rejecta nalento uJesu lona isisenayo. This is the opposite now. Kufika abantu abeza nanga kuni and ukuthiwa kuni ningafike nibaxhase as ama traveling preachers befike lapha bahlale la baphinde boshumela le Palm Springs badlule bayisibukenge. Ningafike nibaxhase. Do not spend your resources to advance false teaching. Okay. Do not spend your time to advance false teaching. Oh, how much money have you spent uqhubekisa mama? How many hours ozichithileyo uqhubekisa mama? There's no room for fellowship bazalwane kubantu abaphethe into eyingozi kanje. Yazi ingozi iphi lapho abantu abakujongileyo bayakwazi ukuthi uthathe ilizwi bathatha ukuthi nalo menayo nalo hlala naye nalo interthileyo kusho le message yakho uyayisupport.
Binjalo kwela xesha umsupporta kwakho umvulela indlu as a traveling preacher ibichaza ukuthi uyayi-endorser, usayina istamp, ufaka isignature, uyayixhasa imessage yakhe ngokwenza kanjalo. Ngamanye amazwi bazalwane ichaza ukuthi namhlanje akumelanga ube nento encane esiyenzayo ezoveza ngathi siyayixhasa le message. Kumele kuvele ukuthi siwonisha abantu ngale message. Which means if I have a book, a false teacher, kumele ngayigcina uyigcine. Ayisuke. Wathi umntwana wakho uyayithanda uyayifunda, uyayifunda. You were the tool as say false teaching endlini kwakho. You were the tool yokusebenzela uSathane. Ithi ndawo verse 11 ithi ngokuba ombingelelayo uyobe uhlanganyela naye emsebenzini yakhe emibi. We should not be partners with those who deny Christ. Ayichazi bazalwane. Njengoba siyazi incwadi yaRomans chapter 12 ithi isitha sakho masilambe kumele wenze njani? So ayichazi ukuthi umuntu nje olambileyo lona ebezifunela ukudla. Ichaza ukuthi babantu abahambayo beshumela amanga and badinga usizo towards the ministry yabo. Ngokuthi bavulele indlu bahlale ezibeqhubeka bezovuka ekseni bekwenza open air beshumela against uJesu. Ichaza ukuthi akumelanga sibambe ispeaker siyobasiza ukuthi basiqhume then bashumele false teaching. We must not spend time or resources to advance false teaching. Ukuqhubekekisa ichefu ekuyi-false teaching. But how many of us have spent hours siqhubekisa false teaching? How many of us esingabala imali esiyichithileyo siqhubekisa false teaching? Ithi lapho hlangana you are partners with them. Which makes sense, of course. Ngoba supplyayo ifuel yokuthi batravele beshumela amanga. Nguwe uthi kuba ngokwenza njalo hayi qhubekani manje mayihambe le evangeli yenu ephikisa uJesu. Ubavulele endlini uthi nala ekhaya mayiningi ngokufika kwenu lapha ngifuna abantu abambazi ukuthi le evangeli yenu ukuphila. Kodwa biwubhubhisi. You must not. There's no fellowship. Akunabudlelwano okumele kube khona okuzoveza ukuthi uyayixhasa lento. Sizonke bazalwa? Amen. Zihlukile. Ayichazi ukuthi umuntu nje ozilambeleyo ngeke umnike. Siyabanika even bengakhola nje umuntu bedinga isinko. But liyasikhuthaza. But this was ukusupport iministry yabo besiza bezohlala so that bayoshumela amanga. Bible ayithathe la ithi labamanga bazalwa. There's no room for a fellowship. Ngoba bazalwane even namuqo kunamabandla kunekonzo kuneministries engengikwazi kuya kuso. Because imagine sendifikile ekhaya namhleli ngaphambili. Nansi le nto ishumele ichefu ipoison. Kuthathwa ipicture ku TikTok nama Facebook. Sekuvela ipicture nami ngihleli phaya phethe pen art. Phethe pen nami ngithe. Inoti yamphika uYesu. Yale nakhona kwenye indoda le esibukene ngivathwe ngumcolleague yami anifike le ndoda mayishumele Nigerian ithi faith is good for two things. It's good for salvation, it's good for prosperity. Na ngiyayishiya le kuqala zothetha ngalesibini yaqhubeka yathetha ngomama lo wabamba uJesu ehamba athi uthola amandla izothi lo mama wamisa uNkulunkulu says God stop. And God had to stop. Because the woman has said stop. The woman of faith that says stop. I'm listening there. I'm saying this is blasphemy. Kukuphoxa uNkulunkulu, kukuchallenge uNkulunkulu qho. Kumenza uNkulunkulu ulathalatha lo mntwana iyeke nje lo mntwana omiswa ngulo mama athi stop. Uthi wachithi ischedule sika Jesu. I'm listening there. Now imagine kwisikhathi social media. Kuyapostwa le ndoda. Isisho lonto. Nami ngiyapostwa phana. Kuthiwa ibivutha le ndoda even umfundisi uathe befocusile. Kukuhlanganyela bazalwane. Ukuhlanganyela. Dingaye mokuthiwa ndiyoshumayela ivangeli. Kuba ulithuba zoyishumayela ivangeli noba ingapostwa ukuthi bengishumayela kubantu abangakholwayo ivangeli. Bengishumayela kuma false teachers ivangeli. That's good. But for me to go and be a listener. Ndiyomamela ipoison. Imagine omnye ondaziyo othi awu uathi febe khona la kusho le ndoda ayishumela mama senze ilandele okokoko ngegama lakhe
usisi wami oyincekukazi uAmanda or uCindy uyayilalela Force Teacher efonini yakhe, therefore nami senzoyidownloada yilalela. Ungumhlanganyeli wabantu abenza okubi xa uentertain Force Teaching. Uthini ngoJesu? There's no room. There's no room. I said after that. Hayi ngiyaxolisa mfundisi bengithi emncwabeni ungahlanganyela nabo. Emncwabeni bayazi ukuthi uyokwenziwa emncwabeni. Emncwabeni akuyelwa ngenkonzo ndithi. Kuzibe ngayanga inkonzo kuyongcwatywa umuntu ofileyo. Then inkonzo kuba khona nxa uthi umncwa. Nemshado kuzibe kuyoshadwa then kube umuntu uyashumela. Amen. Basithethe inkonzo abantu abamise inkonzo bethi nansi inkonzo, nansi revival. Usofika la ipoison. What do you do? Kwezinye bazalwane khuthaza ukuthi ungaze usukume wonke uphume phandle. Ubuyele endlini. Dangerous ukuhlanganyela nabantu abashumela amanga. Sonke abazalwane? Amen. So injalo tata umncwabo uyele emncwabeni. Usengathi usesitolo umuntu ashumela amanga ayini ithethe ukuyohlanganyela usazi ubashumela amanga kuyinto ezoveza ukuthi uyayisupporta lento. Umncwabo shows ukuthi usupport ifamily ngesehlo esehlileyo. Amen. Bazalwane egqibeleni there's no room for a fellowship. Siyamthanda uJesu. If siyakholwa kuJesu, sikholwa kwiBhayibheli, there's no room. There's no room for ignorance ukuthi sihlale singazi baninzi baphumile. There's no room for ukuthi complacent ukuthi silale singahoyi because ithe iBhayibheli ziqapheleni nini. There's no room for a fellowship because iBhayibheli ithi ungahlanganyeli ungabamkeli nokubamkela laba bantu. Ungabe any form of fellowship now. Amen bazalwane. In other words bazalwane response yethu kulo mbuzo esithethe ngayo saqala icawa kwi-introduction mebefika la abantu befundisa amanga izithelo zabo ezemfundiso ezokuphila nama-practices. Mawubona lo muntu ufundisa amanga if uyabona ukuthi even apha ebandleni mnuqobo senifundisa amanga ithi ungahlanganyeli. Ukusuka kuwe uze abantu bekubona useza lapha will mean you are telling even umphakathi ubrother athi usashumela iqiniso kodwa ubrother athi bengasangashumela iqiniso. You are lying and uhlanganela nami ebubini bami. Bazalwane i-friendship zethu mazincike ukuthi umuntu uthini ngoJesu. Apho sekuhluka khona kube khona i-difference. Amen bazalwane. Amen. Nencane akunagumbi nelincinci silinikayo to Force Teaching. Amen bazalwane. Asifaka amehlo baba siyabonga izwi lakho. Ngokuxwayisa ibandla lakho ukusinaka Thixo Nkosi ukusithanda kangaka ukuthi Nkosi izwi lakho kube lilo eliphakamayo nosixwayisa ngalo. Oh ungiqinise and usiqinise Jesu wami kube nguwena ukuphila kwethu singome sitsho. Qinisa ibandla lakho liphaphame lihleli lingalali lingalibali Thixo wami. Baninzi abaphethe poison bephika uJesu Kristu. Nathi Thixo usiqinise zabaholi. Qinise Thixo Nkosi unika umusa ukuthi ndiphikelele ukumela ivangeli. Dithembakala ezwini lakho. Ngaze kufika usuku apho ndeqayo kulo. Ngaze kufika usuku apho ndiphika uYesu Kristu ongumsindisi wethu ongeke kuphela indlela ezulwini. Bathi konke somandla kube ngosigcinayo silibandla lakho. Egameni lomfelo wethu Yesu Kristu. Amen. Amen.